Way Sumayyaa, ay carraa kee Sa'idoo miskiina bakkeen dhibamutti gattee ilmaan kee fudhattee biraa deemtaa yaa Sumayyaa. Leesh haadha mana akka kanaa rabbiin isiniin kenninka. Ingilii shamarran kenna jarjaraan waa murteessuudhaaf hin ariifatina. Dhugaa nuti shamarran yeroo baay'ee ni jarjaraan waa murteessina. Waan goone san immoo yoo hin taane erga sanii itti yaannee yookaan wanti sun goone yoo ta'uu dide deebinee gaabbina. Hundaafuu jarjaraan waa murteessuun baay'ee ulfaataadha. Dhugaa rabbi. Salaama sin deeganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warroonni amantaa biraa hordoftanis jirra jirtuu isinin jennee irraa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota kennaa. Egaa Sumayyaan waan balleessite ifaajii baay'ee erga ifaajii booda gaabbuutti jirti. Utuu meeshaa kiyya san gurguruu baadhee utuu mana kiyya san balleessuu baadhee jettee amma gaabbuu jirti. Hundaafuu rabbiin akkati yaaddate siif haa ta'u. Waa hunda caala immoo ilmaan kana gara abbaatti ol deebistee baay'ee bareedaadha, baay'ee filatamaadha. Akkuma amma mana kana keessaa maafin bahee maafin mana kiyya gurguree muddama ammaaf akkas godhee jettee gaabbaa jirtu kana boodas ilmaan tante ganama galgala abbaa ofii yoo si gaafatan utuu gaafa san deemuu baadhee utuu gaafa san ijoollee tana fuudhee abbaa jalaa deemuu ni baadhee jettee gaabbuun kee hafan qabu. Silezii itti yaadi. Ammas kaluu jirta. Itti yaadi. Dhugaa miidhamsa kiyya kana sheer godhaati Sumayyaa biraan naaf gayaa. Sumayyaa biraan naaf gayaame. Afaan Oromoo siin dandeettu rakkoon isi. Afaan Amaaraa kana immoo hin beeknu. Inni akkasii ani akka nama tokkootti dhugaa rabbii hedduu garaana nyaatte yoo inni viidiyoo isii argee karaa baaraatti waan galaa jirtu natti fakkaatte baay'ee na gaddisiiste tureyyuu garuu haa ta'u isi seeraan galuu barbaadde seeraan galchuu didanii akka haasaa isiitti irraa dhageenyetti galchuu didanii daa'imman kana qabattee karaa baaraatiin immoo deemuu hin dandeettu. Yoo biyyas galtee manis yoo jiraatte tokkoma. Maaliif jenna yamanii keessa soo jiraatte ati abbaa ijoollee kana hin barbaanne taanaan dirqamaan sin barbaadu ati jette dirqamaan haadha manaa si godhadhan jedhu ilmaanuma ofiif barbaada malee jechuudha. Innillee ilmaan haadhaaf abbaa malee hin guddattu. Yaani numa guddatti ilmaan garuu haadhaaf abbaan odoo waliin jiraatanii baay'ee ilmaaniifis bareedaadha. Hin barbaadu ati jetteen ilmaanuma ofiin masruufee si biratti dhufee ilaaleetuma innis yoo barbaade ayyuu fi fidatee yoo barbaade immoo biraa fuudhee waliin jiraachuu danda'a yoo yaman keessa illee jiraatte mirga keetii. Biyya soo galte immoo akkasuma jechuudha. Inni bakka kamittuu ilmaanuma ofii barbaada. Abbaan ilma ofii irraa hin hafu waan ta'eef ijoolleenis immoo iyyuu abbaa ofii si gaafachuun jara waan hafa hin qabne. Dhugaa dubbachuudhaaf shamarran yeroo baay'ee abbaa jaalatti. Abbaa sirriitti jaalatti. Ijoolleen durbaa abbaa sirriitti jaalatti. Amma tanaayyuu mucayyoon guddoon sun dhugaa amma hanga ammaas hin gaafattu Sumayyaa. Numa gaafatti. Irra jabduu sun jechuudha rabbiin haa guddisuu fi inni akkasitti ilmaan isaa jalaa fuutee deemuun kan kee dhugaa sheemidha. Dammoo isa odoo dhukkubaa jiru oduu argitu tu gaafa san akka lafa dha'ee sanitti akka kufee sanitti waa biraa ta'e seenaa sitti ta'a jechuudha. Innaa ilmoon dhiiraa takka fuudhuu yoo barbaadde utuu hamma feete ati hin fuudhinii jettee hanga feetetti jite yookaan hanga barbaadde ani si dhiisee deema jetteen yoo fuudhuuf keessa isaa murteesse inuma fuudha. Innaa dammoo yoo fuudhes akka shari'aa keenyatti illee inuma hayyamama. Oma wanni kanaaf jettee baay'ee si gaddisiisee ilmaan kana qabdee karaa baaratiin si oofuu hin jiru. Ilmaan kee qabadhuutii gara abbaa manaa keetii deebi'ii. Jireenya kee immoo namni si diigaa jira namni si hin diigini. Namni jireenya kee diigaa jiru kun siif yaadee osoo hin taane simatti yaadeeti. Jireenya kee bareedaa kana simatti hinaafee ta'uu mala. Yaani yookaan nama sa'idoo jaalatee dhabee maaf jireenya kana isa waliin jiraatti jedhee si hinaafee ta'uus danda'a. Intalli salaamiin sun garuu dhugaa dubbachuu waan sa'idoo jaalattee dhabde
waan Saidoo jaalattee dhabde fakkaatti. Yani yeroo hammeenya isaa akkasitti Sumayyaa himtu yeroo duraa sana agartanii jirtan hammeenya isaa kanatti himti Saidoon nama akkasiiti jettee hammeenya isaa kanatti guuraa baate inni ati hammeenya namni sitti himu kana abbaa manaa keetiif gurra hin laatiniifi badas ta'u jabas ni beektaa waliin jiraattee beektaa ilmaan argattee irraa argattee jirtaa haadha ilmaanitii fakkeenya shamarraniif ta'uu qabda malee. Jalaa kaatee baafachuun sirra hin jiraatu. Inna Saidoonis sababa kan keetiif mushurraa gatee misirroo jechuudha. Akka fuudhetti adde aayyuu fuudhee hagam osoo waliin hin turini otoo mushurrummaa aayyuu hin bayin sababa ijoollee isaatiif gama keessan dhufee akka inni dhufeen simatuu qabda ture malee akkasii ilmaan kan kee fudhatte jalaa baduu hin qabdu. Waa hundaafuu Sa'idoollee rabbii naa fayyisu sillee gama Sa'idootti rabbiisi haa deebisu warra si'iif Sa'idoo adda baasuuf jidduu keessan lamaan deemu immoo maal jennaarre isaan iyyuu of beekanii naasin gidduu otoo gabaabbatanii baay'ee bareedaa jecha namaa hin dhageenye yaa fuudhu dura haa fuudhu jechaa turte dammoo yoo fuudhe dirqama sitti himuu qaba yoo sitti himeen eeyyamtaatis hin hayyamtu shamarran kamiinuu abbaan manaa kiyya haa fuudhuu jettee tahayyamta kan jirtu yooma abbaan manaatu ni fuudha jedhee gaafate fuudhi jetteen hayyamtu taamiinu silazii cal'iseetu moo fuudhee achi booda fuudhee isa sana agartee homaa gochuu hin dandeettu malee shamarran tamiinu fuudhi deemee fuudhi intalee baluu san fuudhi intala akkasii san fuudhi sitti fuudhata jettuun amma shamarran keenya akkanatti wanti kanaa miti. Warra haardii kanaa miti warrummaan duraanitu iyyuu warrummaan abbaa manaa isaanii akka maleetti kabajan ka ol jedhanii ija keessa laalle warri duraanii wallaahi namni tokko abbaa manaa isaanii ol jedhanii ija keessa baay'ee iyyuu hin laalan hin kabajan sirriitti kabajan galgala luka dhiqaniif ganama luka dhiqaniif maal jedhanii warra akkasii kabajan sun yoo inni fuudha jedhee chuma ta'anii tumaan jedhaniitu maalitti gurguree malee olillee baasanii yoo itti dubbachuu dadhaban fuudhin jedhaniin macheem. Inni akkasii dhaamsa kiyya kanas Sumayyaa biraan naaf gayaa isiniin jedha yaada qabdan isinis koomentii jala barreessuu hin dagatina hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti maasalaama. ጀሚላ ምን ወጣቅም የናን አባቱ 5 አገባ 6 አገባ 20 አገባ አይመለከትም ምን አገባት እሱ አሁን በራ ውስጥ ለምን ትሳቀቃለች ልጆቹ ማለት ነው ለምንድን ነው እንዴ እዚህ እኛ የማናቅ ሰዎች አንቺን እስከሚሸኛ ምን ችግር አለ ሌላ ሰዎች ያኔ እሺ ተማም እኔም የሰይድ ጎደኛ ነው ምናምን ብለ እኔን ከተራጠርሽ ሌላ ሰዎች ለምን አትደውልም እንደዚህ አይነት ቦታ ነው አለ እኛን አይፈልግም ለምን አትልም ይሄ ባልሽ ባለፈው ደነገጠ በድንጋጤ ሆስፒታል ገባ ታውቃለሽ ሌላ ተጨማሪ በራ ውስጥ ስታይ ምንድነው ይሄ ሰውየው ሱካር በሽታ ቢይዝሽ ዞሮ መታረቃቸው አይቀርም ትታረቃላችሁ ደግሞ እኔ 100% እርግጠኛ ሆናለሁ ትታረቃላችሁ በዛ በረሃ አውሮፓ መንገድ አይደለም በዛ በረሃ በዛ ባር ሳውዲ አይደለም ወደ ኢትዮጵያ እየሽ ነው መሰለኝ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ወይም ባህር ሱመያ ሁለት ነገር ነው ይሰራች ባለፈው ሰይድን ሰርፕራይዝ አረጋለሁ ባሌ ሊመጣ ነው እንታረቃለን ምንድነው አይደለም 2 5 ቢያጋባ ምን ችግር አለ ምናምን ብሎ ወረቀቱን ብልክልጩን ምናምኑ ካዘጋጅች በኋላ ሳይድ እዚህ አካባቢ ሳይደርስ ጥልብ ይቃምናም ጠፋች ሲጠፋ እኛ ፍለጋ ጀመረን ወደነው ወደ ሱዲና በቃ እኛ ወደ ሱዲ እየፈለገ ነው ከልጆቹ ጋር እቺ ልጅቷ እንዳይሰቃይ ምናምን ብለን ወደ ሱዲ እየፈለገን ነው አሁን ደግሞ ከባህር ውስጥ ብልጭ አለች ለምንድነው አሁን ሁለት ነገር ነው ተራጠርኩት ወይም ወደ ሱዲ እየሄደች አውቃ እኛ ወደ ባህር እሷን እንደምንፈልግ ባህር ውስጥ ሄዳ ቪዲዮ ሰራች ሰው በመኪና እዛ ወዝዶ ቪዲዮ እዛ ሰራችና እኛ ወደ ባህር እንደሚሄድ እሷ ቀጥታ ወደ ሱዲ ማሄድ ወይም ደግሞ ሱመያ ወይም ኢትዮጵያ ገብቷለች እኔ አሁን ተራጠርኩት
ወይም ኢትዮጵያ ገብቷለች። ይህንን ቪዲዮ ቀድሞ ሰራች። እኛ ወደዛ ስንሄድ እንትን ነው ነገ ወይም ተነገ ወዲያ ቪዲዮ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ ለእኛ ትሰራለች። አረ ሱመያ፣ አረ በእናትሽ ብያለሁ። እኔ እናንተ ሁለታችሁ እንደምታረቅ ነው እንፈልጉ። ሰውየውም እዚህ ተሰቃየ፣ አንቺም አጣ፣ ልጆቹም አጣ፣ አዩም አጣ። ካዩ ምን ይፈልጋል አሁን ሰይድ? አሁን ሰይድ በደስታ ካዩ ጋር ይኖራል ይመስልሃል? እንደ ልጆቹ ነጡ አይመስልኝም። እንደ እኔ ሲተትም ቢሰራ ሲተት ነው እንበል፣ አብሮን ቁጭ በላይ ሲተት ነው እንበል። ልጆቹን ይዘኔ አረ ሱመያ ነኝ ማምጣትም ካልፈለግሽ ደግሞ የት ነው አለሽ? እንደዚህ አይነት ቦታ ነው። አረ አትቸገሩ፣ ልጆች ምንም አይሆኑም። በረሃ ውስጥ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው። እናንተን ለማሸወድ ነው እዛ ሄድኩት ምናምን በልና ለእኛ ነገር ነው። የሆነ ቦታ ካለሽ እኛ ብቻ አይደለም፣ እኛ የአንቺ ቤተሰቦች ብቻ አይደለም እየተጨነቀ ያለ፣ እኛ ተመልካቾቹም ተጨንቋል። ለምንድን ነው ይሄ? አንቺ ትችላለሽ፣ ትልቅ ሰው ስለሆንሽ ማለት ነው። ልጆቹ በረሃን አይችሉም። አይ ሱመያ በረሃን አይችሉም። ያኔ አንቺን እየመከረው ያሉ ሰዎች መጥፎ ሰዎች ናቸው። ሆነን ለማናገር አንቺ መጥፎ እንዳይሉን አውቃለሁ። አንቺን እየመከረው ያሉ ሰዎች መጥፎ ሰዎች ናቸው። ከነሱ ተቆጠብ። እኔ ባልሽ እዚህ እየተሰቃየ ነው። አንቺን ቪዲዮ አብረን እያየ ሰይድ ከሰል ነው። በአንዴ ከሰል አልደነገጠም። እንትና በጣም ደነገጠ። ፌንት አልነቀለም እንጂ ከሰል ነው ሆነ። እኔ እያየ ወንድ ልጅ ነው። ወንድ ልጅ የፈለገ ነገር ቢሆንም ይደብቃል። እኔ እንደዛ ወይንም እኔን ፈርቶ ደበቀ እንጂ እኔ ሌላ ነገር ነው። ሱካር በሽታ ቢይዝ ሰይድ ሆነ ጭንቀት ውስጥ ነው አለ ሰይድ። ሌላ ፍላጎት የለም፣ ንብረት ላይ ፍላጎት የለም። አንቺና ልጆቹን ብቻ ማግኘት ነው ሰይድ አላማ።